U čuvenoj studiji Grof Sava Vladislavić i njegovo doba, astralni nomad i pjesnik Jovan Dučić je tvrdio da su Gacko i Drobnjak dva najizrazitija mjesta srpske narodne tradicije. A potom je opet tako grandiozno i teatralno tvrdio da sve što je najvrednije u srpskom narodu živi, raste i rađa se u krugu 100 km oko Durmitora. A književnik, pjesnik, guslar, profesor srpskog jezika i književnosti i potpredsjednik društva guslara Nikola Tesla, gospodin Milorad Šarović, dolazi nam s Gacka ravna i donosi stihove iz svoje zbirke epskih pjesama. Profesore, izvolite. Pomaže Bog, sestre i braćo, dragi prijatelji. Evo da ovaj svoj nastup počnem jednom zagonetkom u stihovima, a vi pogodite na koga se odnosi. Neće biti teško. On je kao Srbin rođen, svetosavskom rukom vođen, kao svaki Srbin kršten, postao poznat i uvršten u velike umjetnike, ponajbolje od prilike. Kada uzme gusle svete, turske glave redom lete, ima oko sokolovo, vazda brine za Kosovo. Na Hilandar ide često, da duhovni vidi presto, omiljen ko Srba sviju, ima divnu familiju, ćirilicu srpsku piše, srpski zbori, srpski diše, pa je zato meni mio 100 godina zdravo bio. Vjerovatno večerašnji domaćin za Šalaković. A ja moram da pozdravim večerašnjeg voditelja, jednog od mojih najboljih đaka, Rada Crnogorca, koji je potomak čestih ljudi, a pogotovo da pomenemo njegovoga prađeda, koji je stolovao i živio u pećini u Somini, zvao se Radoje Crnogorac, borio se protiv austrijskih šuckora i ostalih izroda i tako postao slavan u slavnoj planini Somini. A ja sam prošle godine, otprilike ima jednog godina dana, na ovom istom mjestu, u sličnom programu, obuo naše lijepe opanke i vratio se u naše lijepe zavičaje. A danas ću u tim istim opancima pokušati da i vas obujem i da se vratimo u naše zavičaje i da vidimo kakve su to naše nekadašnje slike koje, gdje god mi otišli, u nama žive, a ta pjesma se zove Izumrle slike od prilike. Kad pomislim na vremena stara, onda mi se ova slika stvara, jer je prije u stare zemane život bio bez ikakve mane i sve bješe udešeno tako da kroz život gaziš vrlo lako. Rađanje je bilo bez babica, pupak veza iskusna starica, kolijevka bešika drvena, iz nje djeca zdrava i rumena, igrala se po kiši i blatu, a slušala i mamu i tatu. Nije bilo nikakvih slatkiša, niti lutki i meda od pliša, ni se išlo na masovne žurke, igralo se razreda i žmurke, čuvala se od malena stoka, jela jaja od domaćih koka, užina se u torbi nosila i djeca su s odrastim postila i u crkve na pričešće išli. Svi iz kuće često bi otišli na crkvene svete liturgije, takvih slika više danas nije. U proljeće, kad iskopni snijeg i svaki se za zeleni brijeg, tada sela odjednom ožive, trijebe se livade i njive, ograde se podižu i prave, kuju ljese za koze i brave, sije žito i vještačke trave. Danju bruje mnogi uljanici, noću sjaje zvijezde i svici, u barama zakrekeću žabe, farbaju se koci i tarabe, voćke kreće, orezuju grane, pjesma ori na 4 strane. Čaktari se na sve strane čuju, a svirale zorom odjekuju, čobanice uz preslicu predu, sir i kajmak za užinu jedu. Igraju se mice i piljaka i čekaju posjetu momaka. Ali ove mlade čobanice sakrivaju maramama lice,
da od sunca jako ne pocrne, pa i malo koji momak svrne. Kako da se u cure zaljube, kad im lice ne vide i zube, pa čekaju jesenja, sjela i subotnja druženja i prela, kad djevojke ne nose marame i momcima ljepotu ne brane. Proljeća su brzo prolazila, onda vrela ljeta dolazila, pa su čelja na izmaku maja pripremala lipovoga čaja, koji svima kad je hladno treba od prehlade i svakog nazeba, onda nared koševna dođe, pa ako je bilo dobre rođe, domaćini im obe sazivaju, jedni drugim Boga nazivaju. A najbolji kozbaša postaje, kome gazda prvu čašu daje, on uzima plosku u desnicu, uz osmijeh na radosnom licu, prekrsti se i pomoli Bogu, pa za zdravlje i za bratsku slogu, nagne plosku, prinese ustima, onda redom koliko ih ima, svi običaj ispoštuju stari, a i gazda običaj ne kvari. Prvi odgos na livadi pade, kad kozbaša završi stade, pa naredi da se kose kuju, a nakovnji snažno odjekuju, u to doba i doručak stiže, pa se hrana po odkosu niže. Domaćica vješe donijela torotana i sira cijela, punu šerpu varenog mlijeka, a pršuta suvog nasjekla, 3 tepsije pite sukanice, a u loncu vruće masonice, pa kuvanu mladu jagnjetinu, luk bijeli i suvu slaninu, pa rženog gljeba iz posača i tepsiju domaćih kolača. Uz to gazda donese rakije, da se koja uz jelo popije, još dodade crvenoga vina, tad kozbaš u obuze milina, poče pjesmu, svi je prihvatiše, pa sva moba jednom dušom diše, onda tako veseli, orni, siti, složni i dobro odmorni, pokosiše baru nepreglednu i ornicu povaljanu jednu, a okrajak sve do ispod šume, nebrojene srušće dulume. U čast posla velikoga toga, gazda držeć do obraza svoga, skide stražnja ovna pečenoga. Sve se mobe ovako završe, a kad dođe doba da se vrše, na guvnu se stožer učvršćuje, a kandžije zvrždu kodjekuje, konji lete, ne vidiš im pete, kad priviju, onda se opete. Tako u krug, sve dok ispadnu zrna, u čemu je potrebna brzina. Onda konje iz guvna izvedu, nataknu iz zovnice da jedu, a onda se žito razvijava, na suncu se zrnje presijava, sva će čeljak hraniti se njime, gladni neće biti ove zime. Bog je kućnu čeljak pozlatio, pa se svaki napor isplatio, nema zime, ambari su puni, samo dok se kukuruz okrvni, bit će hljeba za buduće dane da se čeljak sa njime prehrani. Prođe avgust, ljeto se završi, dođe jesen i vrijeme kiši, najbujaše jaže i rječice, proradiše stare vodenice, samješe se iz ambara žita, ima hljeba, bit će čeljak sita. Još kada se opaša pokolje, šta od toga može biti bolje? Hljeba, pure, kajmaka i sira, loja, žmira, mesa i krompira, seljak može svaki dan da bira. Onda treba pripremiti drva dokle stude ne udari prva, pa složiti dobre drveljanike, zaštititi svoje uljanike, očistiti obore i štale, ovčarice velike i male, nabaviti soli i šećera, napraviti kućicu za kera, utvrditi koki kokošinjac, očistiti i oprati svinjac, nabaviti rakije i vina, prinijeti drva kod kamina, spremno čekat student kad se javi, radovat se Božiću i slavi, moliti se za zdravlje čeljadi, da se žene, vjenčavaju mladi i da djeca rađaju se brojna, a tehnika da miruje vojna, da se gusle čuju kraj ognjišta, sve je drugo, prema ovom ništa. Hvala.